Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Ivan at taga Benguet. Sakbay nga intay ibasa dagiti kablaaw papagayam, kidawan mi manan kada kayo nga i-like, i-share, i-follow kan ag-subscribe kayo iti Ferds Caballero Facebook page kan Ferds Caballero YouTube channel, tapno agtalinaad nga updated kayo kadagiti kabarbaro nga uploads tayo. Liklikan nyo ti dumngag kadagiti agre-re-upload iti drama tayo gagayam, agsipod ta kaadwan kadakwada kat scammer kan sindikato. Naragsa kapanagdengag kadagiti papagayam tayo dita Burgos, Isabela, nang runak ni Elaine Mamwad kan ti si Bubukal a Mamwad family. Shout out pa kada Jennifer Benito, Alvin Pasqua, Macker TV kan Emeline Sanlotan. Espanto family iti San Esteban Ilocos Sur from Joanna. Kakabsat ko dito'y Prado Umingan Pangasinan, Sabas kan Barcel family ti Pinoma Kawayan Isabela from Ivy Gutierrez. Sima Velasco Gakayan, Henry Velasco, Nelson Chego V from Piquet. Alamo Maliaga Lagimon family ti Bisago Apari from Cuse Maliaga Alamo ti Kaagaman Apari Cagayan. Rodi Bakay and family kan amin at Tagalapogan Tumawini Isabela from Mylene Bakay. Regine Faye Roderick Ezra Liwliwa kan JV Kasay from Jean Kasay. Debet Niveras ti Europe from Nida Niveras. Lomo Arcebal family, Papang Junior Arcebal, Relita Lomo,
Dennis Bulaton, Kylie Candice from Cheng, Riyadh. Rudy Garcia, Rosita Garcia, Ilagan City, Isabela from Rachel Garcia. Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester, Daisy Jen Jose from Josephine Jose. Rumbawa ang Batali family, Tatang Jelly, Nazarene, Angela can Armel from Melanie. Makablaawan pa'y the Jeboy, Maraya Angeline, Jervy Abrojena from Mary Jane Abrojena, ti Sandiat West, San Manuel, Pangasinan. Pagulayan Unay, Okwaman family, Tinakalma, Benito Soliven, Isabela from Jason Pagulayan. Dave AJ, Bimbo Jr., Miriam Tamang, Pascual Bacani, Tamang family from Bimbo Tamang, Timalamag East, Tumawini, Isabela. Sagon, Laulita, Namoka, Amigable family, Nerona, can Bueno family, ti Barangay Barwan, Agno, Pangasinan, from Aji Lloyd Sagon. Pasita del Rosario ti Rojas from Aldrin Reyes. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Ivan. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan, kadagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biyag dagiti dumdumngeg. Adamot padas ko akayat ko apaikan biyag babaan to'y programa yo, tanam na maag makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Ilingad na klaangan man ang itinagan nga Ivan at taga-Benguet. Baro akpay nga aging gaitama nang. Adaapong ko abakat kan lakay, kat isuda tinang padakkel kanyak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rudman ang ti agsalaysay, ide agtawan akpaylaeng iti sangapulo. Apay nga da kayo, Apong? Wala, tadida ka ba't lamaurayan ka ni Apong mo alakay nga umalati o di tabalay. Anya nga midaya ti araramidam. Apay nga agmay-may saka. Adaman nga minan na panan ni Nanang, Apong. Adamat nang sukon kan ko ana alalaki. Ha, napanan na ka na, kan asinaw day di alalaki. Di namat imbaga, Apong. Awan ka no ti bibiyang ko no asino ti lalaki akadwana? Ay una yan, Jainam. Di pala nagbalbaliw. Iso ka di day jay kadwa na idinaminsan ngal daw. Kasla sa balimot, Apong? Ha? Kasla ada yung arot ti papananda. Taadamat imot ni Nanang abag. Anya? Ngam ko na namat niya agsubli adagos. No awan nga aging gainton rabe eh. Umalati o kanto di tabalay, taditakan amaturog, wan? Orayok latan ni Nanang, Apong. Kuna namat niya agawid matlaang. Ang mga no agungot manan, no di nakmasangputan diti balay me. Ay, nalangarod. Alaam da ito'y imot ko abakan. Tapno adda ka nam inton madamdama. Numaladaw nga agawad dyan na laing nga inam. Wan, Apong, agyaman ak unay. Nagkapuam ayaba kahit nairedep ko lay tapagbiit awan kamatan dito'y balay. Napan ko man sinuknalan di apukom. Tadibot la umanlati wan dito'y balay. Akas itisigod nga aramidon na. Kahit aday-day, Iwan nadanunak nga agisimsimpay di balay da. Awan mag di na laing nga inana. nay, napanan na kanumanan.
Adda kanumot nagsukon kun kwa na lalaki. Ngam saan ajay nakita tayo di na minsan nga aldaw. Anya, sa balimanan. Ay, una yan. Dila agbain di anak mo itar aramidin na. Makit kita dagiti kaaruba nga agsasabali alalaki ti kakuykuyog na. Ay, jak ba na mo kun ibes? Talagaan na itulangan ti kasday nga aramid na. Awan lang nga rodan tinabangunan nga ama ti anak na. Ngam di pala nagbalbalew. Nga rod nilagbain ni ti anak na. Dumakdakulan na kasday ti makitkita na nga aramid ti inana. Nagmayat lakit at dusaganan na dya ababae. Mangibabain. Saan nga taamaasyan iti anak na? Intugot mo lang kumadituyan ani Ivan. Di nangarod kayat. Urayan na kanaw ni nanang na. Amangan kanuno agungot no di na masangputan iji balayda. Parbangon mo't kaya man. Naiturog ko mo't dito ayan titugaw anang ururay ka ni nanang. Apay nga taasan na nagawid ni nanang. Kung nanang mata sumangpat matla nga dagos. Nagpatpat nagmata na sana nagawid. Napananangatan. Di nasayaat. Agluto ako ni ti pamigatan mi kan ni nanang. Adapay mo dyan na po idirabi kan adamat itlog dito balay isulangan ti ilutok amangan numabisin ni nanang itong sumangpot agungot tumanan na bilang awan ti masangputan na amakan. Ivan na po, kaumayak man. Da kayo matgayam apong. Apay akas lakaririing mo kat aldawan. Sumrag kayo pa yapong. Nakaturog ak manan ngamin apong. Napuyata na kami na ng uray kan ni nanang. Kaya't mo asawan. Saan ang naghawid ni nanang mo itinagpatnak? Saan nga rin apong? Kung nanamabit lang iti papananangam saan mo ito na nagawid? Nakaluto ang pa'y ni Tarmusarmi. No kasta, di ka pa'y nagarmusar, apaw. Saan pa'y apong? Naururayak nga rin ni nanang. Apay ngayon mo ito ni nanang apong. Alas, saan ka nga agsangay? Ang mga nodalaang nakataktakan na. Di nasayaan. Sumurot ka pa'y ijibalay. Aging kang awan ni nanang mo. Ije kan tumutin amangan. Ang mga nogawat na di nakmasangpatan, abong. Ay, sakti makaamaw. Padasan na ka nga ungtan ka makita na. Nakakita am iti ina asaan nga agawid itagpatnag. Marmarwa mo dyan na am. Talaga am masuro na kaun iti kasjay nga aramid na.
makelak nga awan na bangunak nga amama ng Emmy. Ngam saan nga inlimod kanyak ni nanang ti maipapan iti amak. Irresponsable kano, iso pinanawan na. Kat manipod idin, saan mo tan ang nagpakpakita kada kami kan ni nanang. Di makelak nga agduduma alalaki ti makitkitak akakuykuyog ti inak. Saan akanunungan da apong ko ti kasjay nga aramid na, ngam awan maaramidan da. Nauyong ni nanang, at dadagiti kanito akabilan nak no napudot ti ulo na. Ngamjak nagimula iti sakit tinakam, gapo ta ipatpatag ko unay ti inak. Ngam adaday di kanito apimanaw, kat saan meten ang nagsubsubli. Mano nga aldaw asinang sangitak day di anapasamak manang. Inaldaw nga ururayak ti isasangpet na, ngam pulos asaanan ang nagpakpakita. Iso ang nagnaedak meten iti balay da apong ko. Daydi meten ti rugi ang nagimula ak iti sakit tinakam ken kuana, gapo iti panangibati na kanyak, ajak ammo no sa dino tinapanan na. Manipod nga rod idin, nakakaammon da apong ko abaket ken lakay anang biyag, ken nang paadal kanyak. Apong, umadanin ti graduation mi. Wan nga raw, apawk. Kasla ka ano lang dahil tinagbasit ka pa lang. Ita, ang kolehiyo kanton apaman ang makatorpos ka iti high school. Uwan nga rod, nagbiit nga aglabas ti aldaw. Excited ak nga rodan nga graduar apong. Kaya't ko ti makalpas iti panagadal ko. Saan abale ay ban? Tamanumot la palabasan ng upat atawan iti kulayaw. Di mo mapupuutan day tapok. Madamdamalaang nalpas kanton. Kat makapagtrabaho ak to napong. Kaya't kumati na subadan tirigat yun ang padakkel ka ng papaadal kanyak. Ay, nanay mo panunutan day ta, apaw. Pagrabangan mi day ta, saan matan anak pakita ti inam. Di na makita, di pa nagturpos mo iti high school apok. Di isukom ati kadwam nga agmartsa intun graduation mo. Awan gayam apong, at paramidag, panawan kayo pa ditoy. Senyahang bakit? Awan ka di tinadlaw mo iti apokam. Natlaw ko ang nagbaliw ti Jarken langana, apaman anadakamat ti maipapan iti inana. Ay, huwag nga raw. Aging ka ita, kagura na pailang ti inana. Ay kasanaw, mano atawan anang namnama asublyan ti inana, ngam din amot pulos na uray. Naupay jay ubeng, iso anasukatan iti gura ti iliw na kaninanang na. Agpapanpay sinyang. Saan ko marumbang akas jay? Ta inanalata day jay nga uray anya pa'y tinagkurkurangan na. Kitaam kanyak. Pirmitigurak idi kan nibet nga anak ta. Ngam itata na amiris kaon ti amin. Saan gayam arumbang aguraan di anak ta? No di kat rumbang laeng akaasyan. Tadi tay amaw, no anyan tinapasamak kan kuana, iti kinabayag ti panawan asaan tayon ang nakit-kita. Ay, sa bagay, punot ako nam. Ang di mo mo't mababalaw di apo kong nukas jay man bilang ti marikrik nana. No ide, sangsangitan na ti kaawan ti inana.
saan itan, takagura na mutan. Sapay la kumatay ti panaglabas ti aldaw kat agbaliw matlaeng ti marikrik nana para iti inana. Kan agpakita kumamatan jay inana kan kuana. Kablaawan da ka ayban. Ay na, agkuleyo kanto na po. Agyaman na kada kayo apong. No saan nagapoy ti pa nagsakripisyo yan ang padal kanyak. Nalabit adya ako nakapagtuloy pa ang nag-eskwela. Ay, saan may mat nga itulok day ta, apok? Wan nga ron apaw. Kaya't may ang makaturpos ka tapno mapasaya at munto umat ti masakbayam. Saan kami abumato dito'y daga? Agsalong matan tipik sami kan ni apong mo abakat. Kat sapay lakuma, tada kami pa'y ito'y abiyag inton agturpos ka iti koleyaw. Wan apong, amin nga arapap ko kat karaman kayo. Kan kayat ko pa subadan ti amin arigat yu kanyak. Saan man aday ta ti panunutam, apok? Ti bagim ti panunutam. Naragsak kamin kan ni apong mo alakay. No makita may, anaragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Ikagumakak apong, gapu kada kayo. Kaya't ko maramanan nyo pa yung matibaligik. Tada kayo tinangnang runa nga inspirasyon ko. Iso adiyo baybean ti bagiyo, wan? Wan, apok, di kagdanak. Aging ka nga da ka iti sidong mi ni apong mo alakay. Salwadan mi ti salon at may. Tapno makadwada ka pa'y iti naunday apanawan. Kumusta nga iti estudyante may iti kolehiyaw? Maya tapong, in-enjoy ko na iti kursok. Nasaya at matnukas ta ay ban. Mala, lalaingam tapno makaturpos kanto iti kolehiyawan. Wanapong, dandani kun maragpat tarapapyo para kanyak. Ikarik nga graduarak to. Kat isagot kun to kada kayo ti baligik. Isagot ko kada kayo kun ni apong bakit ti diplomak. Ay lakas lama parpar mata kon apahuk. Anasaya at taw ti agbarin na masakbayam. Nagagat ka nga agadal. Kan porsigido ka ang makaturpaos. Wan aapong, para kada kayo kun ni apong abakit. Agtrabawak to adagos, apaman ang makaturpusak. Tapno siyak tumutan ti makamit amin. Ken, kayat kayo nga ipasyar, iti sa din naman na kayat siya papanan. Ay na, maragsakan tulakit din ni apong mo abakit, apaw. Dahil tatitagay uray na, ti makaturpos kanton iti kuleyaw, kat maragpat mo ti amin nga arapaap mo.
Biit ang naglabas ti aldaw manang Emmy. Kas iti kari kadaapong ko abaket ken lakay, nakaturpusak iti kolehyo, kat nagaplayak adagos iti trabaho. Napagasatan akmet ang nakastrek iti maysa nga opisina. Manipod idi, nang rugimetten alimag-an ti panagbiag mi manang. Maipapaay kon amin akasapulan daapong ko. Amin nga arapaap ko para kadakwada kat natunoy kon. Kayat ko ananamay ti panagbiagda. Iso nga inaramid ko ti amin tapno matungpal ko ti karik kadakwada. Maragragsakan ak ngamin ang makakitkita ang naragsak dagiti nakautangak iti anyaman ang naragpat ko. Ken maysa talaga nga ipatpatag ko ida. Kunak no awanan ti dumteng pay aparikot iti biag mi manang, ngem nagbidutak gayam. Ivan, naimbagtadakan. Adag sapsapol ken ka. Asino? Awan mo tinam na mga kabisitak nga umay diti opisina mang sarungkar ko makanyak. Pasensya ka na. No pinakibiyangak adamagan no asino ti agsapsapol ken ka. Ay sus, okay lang Maris. Awan mo ti parikot iti daytaket. Apay ngamin, asino ko na dayjay? Kwa? Nanang mo ka no? Anya? Wen, ninanang mo ka no. Kat ada iti labi. Ururayan na ka. Pangaasim, Ivan. Di mo ko mapagturayan tiguram. Sangwam ko matiinam. Nabayag a panawon asaan kayo ang nagkitkita saan ka di? Panawon mo't siguro tapno agkita kayo ita. Kalpasan tinaunday a panawan, apan ang panaw na kanyak. Adapay lakirat ti pakinakam na ngagparang ita. Talaga na puskol ti panagruprupa na. Please, lipatan pa'y kumatiguram kan kwa na. Kasarita mi tinasayaat. Ala, mapankan. Itay pa nga ururayan na ka. Ivan, anak ko. Anya ti masapol mo? Apay nga may ka ditoy? Kaya't ka ngamin ama kita, anak ko. Barukan. Wen, baro akon. Saanen ajibasit ni obing basta pinanawam latan. Kat saan mon asinubyan? Pakawanan ako maanak ko. Bayam ko mga ipalawag ko ti amin. Saanen na masapol? Diyak kasapulan di palawag mo. Tamanipod pimanaw ka. Linipat ko nga dainak. Ivan, anak. Pumanaw kan. Kat daytoy kumanti maudi apan nakakitak kan ka. Awanin ti anak mo. Kat awan matan ti inak. Kakading agpay sudayta. Bet, anak ko. Uwan, siyak nga roon, tatang. Ay, anya tinapasamakin ka. Hapay akas ta tilangam. Nakakutkutong ka. Kasla, ada sakit mo. Kanaapay nga itakalaeng anak pakita. Kalpasan tinaunday apanawan manipod itimbatim ta anak mo. Pakawanan dak, tatang. Ingkulong naktilalaki asim murutak.
Pinagbalin na katagabo ti pamilya na itinabayag a panawan. Awan maramidak. Tabambantayan damot amin agaraw ko. Anya, inkulong da ka? Na kung nakbando na saya at tinagpanagan ti biyag mo, so alinipat na kami agraman ti anak mo. Saan, tatang? Manuadara sa ginandat ko ti aglibas. Ngamjak nagbaligi. Manipod idin. Nakarkaron na nagbalinda na ingat kanyak. Naimbagman ta nakapanaw ka itan. Manipod na amuanda nga danadagsa na sakit ko. Pinapanaw da kong tatang. Saan da ka nga obligasyon ti mangipaagas kanyak. Naimbaklangan. Tadagayam ko anang tulong kanyak. Kat ijay tinagnanaudak manipod pinapanaudak. Nagawan mo't na konsensya na kita at tao. Kasi kamot nga rin no kasta, anak ko. Naimbag nga rin ta nag-awit kan. Dito kan nga agpaimbag, bet, anak. Saan ang tatang? Amo ka din akong maaklon ti anak ko. Kalpasan ti panang ibatik kan ko ana idi ubing pay. Nagkita kami kat di na kun mapakawan pay. Saan apod no da ita, anak ko? Nasingpot ni Ivan. Amo, kamaawatan ng tumutlaang ti amin. Diya ko namnamaan pa'y da ita. Tinapatag, nakita kayo pa'y tatang. Nanang, kan kang runaan ti anak ko. Pakawanan dak. Naragsaka ko namang ipulang itibulod ko abiyag. Ita, tanakita kayo manan a pamilyak. Naimbak na si Mang Putkaan. Nay, ape akas lang madanagan kayo apong bakit? Imawag ti gayam ti inam apakipagnanaudan na. Intaray da kano iti ospital ni naanang mo. Kat critical ti kasasaad na. Anya ko may tapong. Ganabon na Gapo iti inaramid na apanangabando na kanya. Apok, saan mo ko maapagaryan ti gura di tapusom? Taan niya ko matikayat yung reaksyon ko, apong bakit? Makaratuta ka mapanmangkita kan ko, ana? Amok, apok. Marikrik nak. Asaan aday tati ibagbaga ti pusom. Amok anapatagpailaang kan ka ti inam. Itilaksid ti inaramid na kan ka. Nagsakit, apong. Aging gaita. Marikrik nak pailang ti saam iti kaunggak. Gapo iti panang-panaw na kanyak iti. Inaldaw nga inuroray ko. Pinagpadaanak. Tay pagarup ko nagsublimat lang kanyak. Ngamawan tila oray ko, apo. Rinabi ingag sang sakit, ha? Gapo iti iliw ko kankwana. Adda na dagsen na makagapo. No apay asaan ang nakasubli ti inam, apo. Nabayagan ang nagbabauyan natin na aramid na kan ka. Gamapay nga rin na nagpakita ang kalpasan tinaunday a panawan. Itatandang ti sakit na. Kat kasapulan na titulong. Iso ang nagpakitan ka na tayo. Siya kunti makipagpakaasi, apok. Mapan mo kinaan ti inam. Aging gasaan pa yan aladaw ti amin. Pakawanam ti inam. Tapno maikat ti saam. Nga im-im panam iti barukong mo. Iti nabayag apanawan. Sikamot laang ti kakaasi. No aging gatong palbiag. Nga im-imutam tigura kan sakit tinakam mo iti inam.
Diyos ko. Apay akas to'y magtandilangan ni Nanang. Nakakutkot-tungan. Madlaw, amarigrigatan una yan. Nanang, anda akon. Ni Ivan nga anak mo. Ivan, anak ko. Uwan Nanang, siyak nga rod. Agiyam, anak. Taimay ka, anak. Kunak no ipulang ko tibyak ko. Asa anak ang makapagkidaw iti pamakawan kan ka. Pagkawan anak, kadagiti nagkurkurangak kan ka, anak ko. Lipatin yan day Nanang. Nabayagan alapakawan kayo. Ipatpatag kayo unay, Nanang. Patkan ka man unay, anak ko. Agiyam, anak. Tanapakawan, nak. Agpaimbag kayo Nanang ha. Anda akong dito eh. Saan tanyag sinapayapulos? Agdadin na tayo manin kadapong. Naragsaka ko na. Amang ipulang itibyak ko. Tanangag ko na. Anapakawan na. Anak. Saan kayo kung mangagsaw iti kasta Nanang? Pag-aasiyo. Di na ko mamanid Palawan. Namayag ka panahon ni inuray ko ti panagsublayo. Itatanda kayo. Diya ko di palubos sa Palawan dakmanid. Marikrik nak. Adya ko na. Ang bayag pa'y anak ko. Daytoy. Lahat tinururay ko. Pasensya ka na. Napanawan ka manan. Di mo kumapay. Bayaan. Di bagay. Saan Nanang? Saan? Di na ko mapampalawan. Patpatkan ka unay Nanang. Gan kaman. Unay. Nanang? Nanang? Saan? Saan nakapalawan? Nanang? Nanang? Dayjayan ti kasakitan a pagteng ti biag ko man ng Emmy. Ti panangpanaw manen kanyak day dinanang iti may kadwa agundaway. Ngam iti day di akan ito, agnanayonan ajak makaden na ken makita.
Kasla nagsubli ti amin asaem anariknak ididamo a pinanawan nak ti inak. Kasla namin pinsan anauyos amin apigsak kadagidi agundaway. Nagbayag ana iliwliwag ko ti ipupusay ti inak manang. Naimbaglaengen ta dapay laeng daapong ko abaket ken lakay anang papapigsa iti pakinakam ko. Ita manang ipampamaysak ti panawon ko iti trabaho ken panangasikasok kadaapong ko aging nga addadapay laeng abiyag. Daytoy ti padas ko manang katagyaman ak unay. Toy pagayam mo, Ivan. Ivan, pagayam ko, nagsakit ariknaan ti pakasaritaan. Awan siguro ti kasakitan pay, no saan ati ipupusay ti maysa nga ina. Dayawan ka pagayam ko, ta itilaksid tinaramid kan ka ti inam, ad-adda arimming baw ti panangipatag mo kan kuana. Amok nga itilikodan ti guram, kat ti tarigagay mo amakita manen kan maarakop ti inam. Banag ana imbaglaengen ta naaramid mo pagayam ko, sakbay nga impulang na ti bulod na abiyag. Amok asa din naman ti ayan na ita, aglaplapusanan ti kinaragsak na, gapo iti panangaklon ken panang pakawan mo ken kuana. Sapay ko ma, ta makailiwliwag kan tumeten. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapu